heshima kabisa. Kandi ibyo bituma icyubahiro cyacu kigabanyuka. Jiulize uko na deni ya mtu. Ibaze hari deni rya mugenzi wawe ufite. Miaka 2. Imaze nk'imyaka 2. Sasa unakutana nayo unaonaka je? Ese yo uhuye ubumeze. Na sasa moja kwa wakati ukishaona nitokea kule unapita ngambo ya huko. Ndetse rimwe yo muhuriye mwari mutuchana. Unasema fulani ndio anafika. Uga barakaje. Uko kwenye nilifika. Harahameze. Unaona mtu iko na pia alipisha deni. Kawa mwana kuishiza deni. Lakini mama anaambia watoto. Ariko mama akatabwira bana. Fulani sasa afika hapa. Anaka nagira. Mwambie siko hapa. Mubwire ko ntahari. Sasa ule mtu sasa alifika. Hanyuma umuntu ahageze. Mtoto wa kwanza ule mwenye iko na akili. Umwana wa mbere ufite ubwenge. Yeye wanauza mama iko. Barabaza mama arahari. Yeye anasema hapana haiko. Arabaza mama arahari. Haiko. Arabaza mama arahari. Kisha katoto kadogo dunia kajue kitu. Hanyuma akana katoka kazi ndio kazi. Anasema mama iko mshambre. Arabaza mama ari mu cyumba. Mama ari mu cyumba. Hafeli ya deni kitu kibaya sana. Deni ni ikintu kibi cyane. Inapunguza heshima. Bigabanyiriza icyubahiro. Sasa kama uko mtumishi wa Mungu, niba umukozi w'Imana, kama unajaa madeni, niba wuzuye amadeni, wakati unasimama tu anza ule. Niba bazaba batumbiriya uriya, inapunguza heshima. Cyoro cyawe kiragabanyuka. Kuaminiwa haitakuwa tena. Kwizerwa bivaho. Hakuna mtu mwenye anaweza kukabidhi pesa yake. Nta muntu wakongera kuguha amafaranga ye. Sio na hiyo huyu ningempatia hata nirudishia. Uko bazi ko nibayaguha utazishyura. Tuko wa Kristo. Turi abakristo. Na wakati yule unajikuta Mkristo anaenda jikopa kumpagani. Ugasanga Mkristo yeye kopesha kumpagani. Sasa tujifunze kulipa zile madeni. Twige kujya twishyura ayo madeni. Tuaminiwe nao. Kugira ngo nabo batwizeye. Wale ambao hawaamini bale abatizeye waweze kutuamini pia. Natwe basha kutwizera. Hawa ni watu kabisa. Bavuga ati bana nabo. Wakati ya zamani mu gihe cya kera Pentecote alikuwa ni mtu mwenye iko wa reference. Yabaga ari urw'icyitegererezo. Wa reference kabisa. Yabaga ari urw'icyitegererezo. Kama kuna kitu ambacho kinataka kufanyika mwingine, niba ari ikintu cyaba kigiye gukorwa, mwende kwa papa fulani, mujye kwa runaka, mwende kwa mama fulani, mujye kwa mama fulani. Ula anakuwa mwaminifu. Ura numwizerwa. Ukipenda mumwekeshe hata kesi yote. Nimushaka mumuhe kesi yake. Ule ni mwaminifu. Urawe arise. Lakini kwa leo ariko muri iyi minsi nao ni waombaji. Nao unakutana deni inamfanya mtumwa kabisa. Ugasanga ideni byamubereye. Lakini ukienda kuingia katika maisha ya kawaida, ariko tujye mu buzima busanzwe, unakutana haiko kutaka kwake, ntabwo ari gushaka kwe. Unajikuta iko na ile hamu na ile roho ya kulipa deni, afite ubushake bwo kwishyura, lakini shetani anafinya maisha yake. Ariko Satani ajya afunga inzira ziwe. Sasa mmoja anaenda kuomba. Ndiyo yagiye gusenga. Anambia Mungu tunilipie deni. Ugati Mana wanyishuriye deni. Wakati Mungu anaweza sema wenyewe kuna madeni nimewalipia. Kwa imani sio kwa mafuta madeni. Unafika nyumba wanapea ukulipisha. Wao kila kuruga sana mubaje kuishisha. Nasikia roho inapika kabisa. Ukumva utukutereye hejuru. Ndio maana Mungu akusaidie. Niyo mpamvu mu Imana ifashe. Kama uko na deni, niba waba ufite deni leo uno munsi, waambie Mungu akusaidie kufungue katika ile Imana ikufungure wishyure. Tuseme tena Mungu akurudishie tena heshima yako. Kugira ngo Imana igarure icyubahiro cyawe. Kama uko mtu mwenyewe ulishasema sitamsamehe hata huyu, niba uri kuvuga sinambabarira, waambie Mungu leo akupe roho ya kuweza kusamehe. Bwira Imana iguhe umutima wo kubabarira. Na kama uko mtu mwenyewe unajua iko hapa, iko nyumbani, niba uzi ko ari umuntu uri hano cyangwa se uri mu rugo, umukute umwambie, musambire unisamehe. Utibara. Na mimi nimekusamehe kwa ile ambayo umenifanyizia. Nanjye ndakubabarira kuja kwenda mbinguni. Uko turi abagenzi bajya mu ijuru. Naomba tuwe mifano kwa wale ambao hawaamini. Tugomba kuba akitegererezo ku bari abatizera. Katika kazi tunazifanya, haba mu mirimo dukora, katika msoko, haba mu isoko, basi yote kwa tunaweza kuba hose tugomba kuba ile matendo yetu, ibikorwa byacu iwe injili ambayo itavutia katika mabwiza bwahindura abantu. Ninajua ni mambo mazito, nziko ari amagambo aremereye, ariko kuna Baba ambaye ana uwezo. Dufite Data ushoboye. Paulo akasema tunaweza yote Paulo anavuze ngo dushobora byose katika yeye anayetutia. tubishobozwa na Kristo duha imbaraga. Iwezekane umeshindwa,
umeshindwa, ushoboka ko waba waratsinzwe moja au mbili kwa hiyo ambayo tumeweza kuyazungumza, kimwe cyangwa se bibiri bikwiye tuganiriyeho, umesema maneno mabaya kwa wengine, kutavuga amagambo mabi ku bandi, umeweza kuongea maneno ambayo imekwaza watu, wasanga waravuze amagambo menshi atuma bakwibazaho, utasimama ili tuweze kuomba. uraza kuhaguruka usenge Imana. Iwezekane haujue lile ambalo litafikia kesho, bishoboka utazi ibizaba ejo, sababu Mungu ni pendo, kuko Imana ni ubushake, anatupenda sote. Imana ni urukundo kandi aradukunda, kusema tuwe watakatifu, kandi intego ye ni ukuvuga ngo tube abera, maisha ya utakaso, tubane tube ubuzima bwejejwe, na tuishi na salama na watu, kandi tubane amahoro n'abantu, ili ile matendo yetu kugira ngo ibikorwa byacu iweze kuvutia wengine, bibashe kuzana abandi. Mungu awabariki na bariki leo hii kwa Mungu. Kandi ijambo Imana imugisha. Tutamwacha pastor Turemera pastor aweze kuombea neno, asengere ijambo, na kama na umeweza kujisikia